kawan kita yang belum Muslim, nothing wrong, tak ada salah undang-undang pun. Kalau mereka tak tahu banyak tentang Islam, tak salah pun. Tetapi dia menjadi satu kesalahan bila mana. So bila saya tengok you buat conference macam multi window kan, you bercerita dengan orang-orang luar negara kan, speaker corner, geng-geng speaker corner ni, speaker corner ni kan, macam I rasa sebab I selalu ikut juga yang street dakwah yang Muhammad Saleh ni kan, Hamzah Hashim semua dia dakwah wise best je. Tapi tengok dia punya cabaran pun hebat, because sana kan macam very open kan. Sometimes dia kutuk Nabi kita depan-depan pun dia open je sampai nak bergaduh-gaduh and all kan. Macam you sendiri street dakwah ni tak nak je macam street fight lah kan. Tapi mesti you ada lalui macam benda-benda yang lebih horror lah. Contoh macam ada orang nak ugut you ke, you jangan nak korang hajar sangat, you have to have you punya own limit ke, because you are too much already. Ada ke sampai that limit yang rasa macam aku over sangat ke, aku kena tone down ke? Sometimes saya juga akan muhasabah bila somebody say something, tapi saya akan tengok apa point yang dia bawa. Contoh, saya datang kepada Aidit, saya kata dengan Aidit, engkau jangan lebih sangat. Lebih apa? Yes, that is the next question. And your question is valid. Dan kalau saya kata, kau tak tahu apa yang kau lebih? Tak, engkau sekarang ni cakap aku yang lebih. So aku mana tahu apa yang aku lebih? You tell me apa yang aku lebih, then let me contemplate. Maybe you don't understand what I do and what I do. So dia macam tu. So sama juga bila datang kepada dakwah, setakat ugutan tu rasa dah biasa kot. Dah biasa. The recent one pun 1 month plus ago pun saya dapat ugutan polis dah tangkap suspek. SKMM telah mengesahkan, dilakukan oleh dia, dan sekarang ni tunggu laporan forensik daripada polis untuk sekali lagi mengesahkan. Tapi dari sudut SKMM telah mengesahkan bahawa suspek memang buat ugutan kepada saya. So tetap saya masih berjalan seorang. Saya tetap keluar ke sana ke sini. Baru nak tanya, macam you dah pernah di-threaten macam banyak kali. So you macam mana you rasa nak diri you selamat pergi sana pergi sini, because you ni pun unik. Bila you keluar, orang tahu ini Firdaus Wong, orang dah kenal lah. You bukan macam kalau muka Melayu tu mungkin lebih kurang sama, tapi you tahu dengan Chinese look, janggut, ini Firdaus Wong. Even yesterday saya di pejabat SKMM di Tower 1, saya jumpa a group of Indian Hindu dekat situ. Mereka, hey Ustaz, how are you? Tak, lepas tu kami tukar nombor phone. I help them. Saya bagi advice macam nak buat, and thank you Ustaz, you know. Dia kenal saya pun. Dia tak semua Hindu, tak semua India, tak semua Cina tak suka saya. Yang rational dia akan berfikir. Again, saya nak invite those yang rational kan. So setakat kena ugut pukul tu, of course kita ada precaution. Kita buat precaution tu dengan kita tak pergi tempat-tempat ghetto, tempat-tempat yang mendedahkan kita kepada bahaya. Tapi in general public, saya percaya majority kawan-kawan kita yang non-Muslim, yang belum Muslim ni rational. Akan ada yang tak rational. Sama juga kita kata ada juga orang Islam kita yang tak rational. Betul. We have to admit that. I mean, we are human being. It's different thing. So bagi saya benda tu ala bisa tegal biasa. Kan? Itulah sunnah dalam berdakwah. Dakwah itu sunnah, dan sunnah dalam berdakwah adalah ujian, kejian, kan, caci maki, ugutan dan sebagainya. That for me normal. Bila kita come back kepada street dakwah kat Malaysia, street dakwah kat Malaysia ni kita berbeza dengan dakwah speaker corner. Sebab di speaker corner dia ada immunity. Anybody can say anything without any liabilities. Okay, as long dekat situ, in that area, you go out from that area, you say the same thing what you say inside, you akan kena. Kita kat Malaysia tak ada. Jadi kat Malaysia ni kita cuba ada conversation. Sebab kawan-kawan kita yang belum Muslim ni, dia kata, hanya you all boleh preaching, kami tak boleh preaching. No, we are out there every Sunday. You guys can come and engage with us, exchange. But you agree or disagree doesn't matter. As long you ada platform. Jangan kata you tak ada platform. Rather than daripada you gunakan medsos untuk sebarkan hinaan, cacian, we can disagree. We can be ignorant about each other belief. We can we can do that. Tak ada masalah. Tetapi ignorance is not a good excuse for us to insult other people. Saya boleh tak tahu banyak benda tentang Aidit. That doesn't mean I can spread lies about you. Boleh. Sama juga kawan kita yang belum Muslim, nothing wrong, tak ada salah undang-undang pun. Kalau mereka tak tahu banyak tentang Islam, tak salah pun. Tetapi dia menjadi satu kesalahan bila mana kamu tak tahu, kamu lagi bercakap tentang Islam yang kamu tak tahu. Sama juga saya sebagai Muslim, I might not know a lot about their religion, but that doesn't mean that give me an excuse untuk saya menghina agama mereka. So it go both way.